we Eric Rutsiro asanzwe performinga ko mutamukomera amashyi ariko shaka kumenyekana biragora. Ladies and gentlemen, amasime cyane twakire Eric Rutsiro. Mami vete we ndagukumbura yo baba umusazi wansi mwumvishe icyo bita afrogako. Ubundi afrogako ni yabayikora ntago ari yabayivuga. Murakoze nitwe Eric Rutsiro mu rugo ni Rwamagana. Murabona mbi Kigali. Murabona leta y'u Rwanda ikora ibintu byinshi. Abana ku mashuri bararya waba uri umukene cyangwa uri umukene. Ariko hari ibintu byiza yakoze y'umuntu afunze muri gereza kugira ngo atiheba bashiraho imikino itandukanye. Gasanga umuntu ari mageragere ariko azi gukina football, bakina volley na basket. Ariko ejo bundi habayeho umukino wo kwiruka. Imfungwa ziri gusigana n'abapolisi. Irushanwa ry'icyo gikombe imfungwa yari gutsinda bari kuyifungura bakayihereza miliyoni 3 zo gutangira business. Umupolisi utsinze bari kumwongera iranka. Bariruka bajya finale. Yari imfungwa umwe n'umupolisi umwe w'umugore. Imfungwa ati bakandekura. Bariruka muri gereza rubura gica. Bariruka bakagera ku murongo rimwe. Barabyanzura kujya bareba utsinze. Barabasora ngo bajye kwiruka hanze. Noneho abanyuru bose bajya mu madirishya barafana. Imfungwa yacu. Abapolisi nabo umupolisi wacu. Bariruka. Imfungwa ibi ya mbere igera ku murongo mbere babona irakomeje. Wa mugore ngati shungo wahagaze ntakurasa. Imfungwa gahanga imyaka 5 si ikintu sha. No, uwo mugabo avuga ngo hoya ngo kuwantsinze barakurekura ngo kandi baragwa miliyoni 3. Ngaha ngo ni gutyo mwambwe ngo nemeye cyamuramba barira. Muri societe yo mu Rwanda habamo umuntu ukunzwe n'umuntu wanzwe. Muri football mukunda umukinnyi utsinda ibitego, mukanga undi utanga ibitego. No mu bahanzi haba hari umuhanzi ukunzwe n'undi muhanzi bombo kalatinade. Hari radio imwe mu Rwanda nayo ifite umunyamakuru ukunzwe n'umunyamakuru wanzwe. Uwo munyamakuru rero agora ikiganiro bita intasho na muzika. Urahamagara ugasuhuza abantu ugasaba n'indirimbo. Wagera kuri radio yatanga nimero akaba n'umuntu numwe muhamagara. Aho boss we ashaka kumwirukana. Ngati rero wa munyamakuru we urabona uzatuma radio yanjye bayanga. Ngati boss ndagakosora. Ejo bundi yaratashe areba amaniga ya5. Ngati bro ngo wowe ninjya kuri radio uhita umpamagara unsabiye indirimbo. Irangiye naye wa kabiri uhita umpamagara unsabiye. Areba abantu 5 ngo mbo boss aratuma agira ngo mwarankunze. Abageze kuri radio nk'ibisanzwe. Uwambere aramukundira muhamagara ati nitwa Jonathan Rutsiro amuha n'indirimbo. Irangiye ategeza wa kabiri aramubura. Umunota wa mbere urashira. Noneho ababonye nimero imuhamagaye atari yo muhungu. Ngati alo ngo mani ngo Jonathan maye nimero yawe ngamaye nite yamushiranye. Ngahubwo se guma ku murongo mbahuze. Ubundi inzoga nimbi. Hari umushuti wanjye w'umukobwa yanywaga inzoga cyane. Yo bita Turbo King. Mani ziramubata arakomeza anywa inzoga ashaka n'umugabo akomeza kunywa inzoga. Umugabo aramwemera arazinywa. Noneho anatwise atwitira Turbo. Bakazimuhata. Igihe cyo kubyara kigeze ajyana amahirwe arabyara. Ariko abyara batamubaza. Noneho bapimye uruhinja basanga ruvukanye volote 15. Uwo mugore yakoreshaga n'itabi batabizi. Bapimye umugore basanga nta tabi riri mu mubiri. Bapimye uruhinja basanga rufite doze 2. Umugore abumwere ruhinja bahita barufunga. Murakoze cyane nitwa Eric Rutsiro. Kabukinga wongera inyana ubwatsi. Kabukinga